Moplumena bo sister stock fili amachita de koni mamko pose boni na ringe mafoni moplumena bo sister stock fili amachita de koni mamko pose boni na ringa ka. Welcome back to this lovely show called Ringakau, and you're still with your boy B Umfanaga Boys. It's all the way from Jozi Buffett, Eastern Cape. Hayi siyabangena thina. Uyazi nesizini nje zestrata, sisestrateni, sihlale sihlangana nabantu ukuthi sikhulume. Sizwe ukuthi abantu kuyenzakalani. But before nginweba nginyinda, hey bafethu, ngiphethe umama, hayi ungozi kabi ngezandla. Lezandla zakhe zenza ibheat. Mama kunjani mama? Philila khonto ninjani nina? Awu mama, hawu ngokuzithoba khonto. Hayi saphila nathi mama. Yazi mama ngibuye ngijabule ngisuke le eJozi ngize apha Eastern Cape ngizothetha nawe mama. Unditshele ngale mvubu, uphinde ungitshele ngalama beats. Ngicela utshela abantu ababhekile lapha ekhaya mama ukuthi umama ubani. Ngumama uMdingi, ngilapha enkomandeni enqeleni eMabheche, ngingugwazaka isiqithe endihlala kuso, ngikugroup kaMasizakhe. Siyachenza, siyalima egadini, sithengise ikhaphetshu namazambane, sitye nabantwana bethu. Kudala sayiqala ke iproject le 88 ke uyofunda kwezakho nesikolo uqala simane sipheleka phinde sivuke, kodwa ngokwangoku sivukile ngamandla sivuka kaMasizakhe empumalanga. Awu mama, yazi washo mama washo ngawuzwa ngathi ngivukwa umoya ukuthi yazini abantu abadala mabasayibambe kanje mana ezakhipha. So mama ungitshele ke ibusiness yakho basically yini? Ngiyabona uphethe imvukulu, ngiyabona mama usulile ugqokile uyabangena usha ukotini, hayi ubuya ngokuzolala. So ungitshele ke mama ibusiness yakho yini, and then abantu khona ngapha Eastern Cape, how are they appreciating ibusiness yakho mama? Yam apha endleleni yalima ikhaphetshu, yalima ispinach, yalima itapile, ithengisele abantu, ithengisele plus omaland aba. So yaya nasesibanjwa ithengisa ikhaphetshu 5 and better esiba bafuna ukuthi 10 rand ukuthi 5 rand ngayeka ngithengisela onolali. Angithi phela mama bafuna imakeup. So mama, okay, ibusiness yakho so far just nje ngebusiness yakho mama ihamba kanjani when it comes to ukuxhasa abantu abakusupportayo, i-reply ne-reception yakhona njani? Akho umuntu undixhasayo, ndiyandizizamele ngokwami imali kuba asinamali thina kuproject yethu, asinayo imali. Ndiyandizizamele ngokwami ndizithengele izithole kwanomfuyo, ndizilimele ngokwami egadini negroup yam, ndithengisele abantu, sicengane negroup yam ngoba ayinamali igroup yam, sidibanise loo mali
Hayi mama, yazi mama usounda njengomuntu ophusha umsebenzi oserious. So ngiyakuzwa mama ukhuluma ngegroup yakho ne. Mawuthi group yakho, igroup yakho ngokuthi abomama osebenza nabo or igroup yakho istaff abantu abakusebenzelayo. Awungihabilise kancane mama. Andinabantu babasebenzelayo, igroup esiyiyo thina siyalima. So abomama nje abavane bahlangana bathi yazini, awuthi singene engadini silima. Hayi kuhle mama man. Hayi kuhle mama. Sadibana nalomxhenso ke. Apha emxhensweni ke uyazirenta wena sihambe sokusinela xa unomcimbi usinike ikhokhela imali futhi ke siyamhlonyana nabantwana sivuse le project yethu ingafi isilime ngadini. Hawu kuhle mama, kuhle mama. So mama, ngiyakuzwa ukuthi uthe ibusiness uyiqale 1988. That's a long. Hayi sho mama. That's like 34 years ne? Udala sayiqala. Hayi she mama. So Ukela kuyo. awu mama. So awungitshele ke mama. Minus into zengadi lapho olima khona. Une shop, is it online or une shop? Okay, ngokuzwile ukhulume ngamaPakistan. Asibakhohle lawo. Asibheke wena. Une shop whereby engathi mina ngiyeza ngizothenga ama veggie kuwo, like a fruits and veggie shop or a store nje. Umuntu ozayo umuntu one-shop azothenga. Oh, so basically when we distribute shokuthi wena wenza ulima amakhabishi, let's say I 500 ne, and then uthengisela abantu. So that's distribution. We are distributela wena in a way. Yeah, ngiyakuzwa mama. That's why ngithi in essence ifana ukuthi we distribute. Uyabona, udistributela abo Pick n Pay or abo bani badulima from engadini yakho. Okay, so mama, abantu mabafuna ukuqhumana nawe, angazi ukuthi unayo WhatsApp, unayo Facebook, unayo Instagram for i-business, bangakuthola phi? Let's say umuntu waseJozi yazi ngishayile ngomama, ngiyabona ukuthi umama ushaya i-carrot, ushaya amakhabishi, mina ngifuna ukuvusa i-distribution deal nawe, ngithola izinto. Ngokuthola kanjani? Bakhona abantwana aba-exercise nabo bayakwazi uWhatsApp ezobathwapha bathathe manduki. Hayi nizwele bafethu umama aka WhatsApp mina ukuthi ngizokhona ukunikeza amanamba kamama. We still at Eastern Cape bafethu to watch your lovely show called Ringa Girl. This is boy B umfana kaBoys sisabangena. Uyazi why? Ngoba thina sithanda ukubangena. Sithanda ukuhlala phansi nabantu sikhulume nabantu ngoba sithanda ukukhuluma sifusana. But before you know bafethu athi jike itoro sisitoro. See you guys just after the break. Ringa Girl. We back from the break bafethu to watching your lovely show called Ringa Girl. Sisase Eastern Cape enqeleni bafethu. All the way from Jozi yasiyabangena thina mfethu. Why? Ngoba sithanda ukubangena. Ngiphethe ichief. Hayi, ungacabanga ukuthi mina ngidlala phansi, ngidlala nenkunzi zeinkunzi ngoba ngazi inkunzi. Ngiphethe ichief yasenqeleni. My leader kunjani tata? Hayi siphilile nokwakhonto. Kuhle niphile nani? Hayi asibonge man. Yazi asibonge tata. Yazi asibonge ukuthi wenze isinqumo esinhle ukuthi usi-invite ukuthi size apha ngizothetha nawe. Ewe enenene ndiye yangumnqweno wami lo okuba khona kanjani okanye umnqweno wethu sile ndawo yasenkumandeni ilali kweli dolophu yasenqeleni. Siyabomba yiza uzoba nathi apha uzokwazi uba usiphuhlise siye phambili no usicebise kwizinto ezingakwaziyo ukuzenza. Hayi njalo tata. So tata ngicela utshele abantu ababukelile lapha kule show le Ringa Girl ukuthi uchief ubani? Uchief njengoba sithi uchief ngayiphi indlela? Kumna ke ndi headman yalapha kule lali ekuthiwa kusenkumandeni. Ngoko ke ndingomnye wabantu bathi inkosi yami enkulu xa ingekho ithatha indawo. Okay. So chief, ngiyabona namhlanje ukuthi ngathi sinomcimbi omlando omuhle whereby asihlangananga ngotshwala, asihlangananga ngozokujive, but sihlangane ngokuqhasana ngokwengcondo. So awungitshele ke chief ukuthi wena mawu uchief eyangapha and then ubona i-youth iyenza umnikelo omuhle kanje, ufile kanjani as chief? Eneneni ndingayithetha inyaniso ethi sinombono omhle kakhulu kule lali yethu kwesithili sasenqeleni ukuba kufike nina nisibonise ngakumbi kule nto kanye singabantu esixhomekeke kuyo ukulima nezityalo
nokukwenza konke ukwenzela bapha yonke into ulale utyile ngoba siyayazi uba imali ayolile into ilapha ezandleni zethu ngoba siphile ngayo. Yazi wena chief ngithanda uba uthi imali isezandleni zethu. Yeah. Yazi igenge lencane ayikwazi. Igenge lencane ifuna ukuhamba ema-ofisini bayohlala ema-ofisini basebenze babe bakhohle ukuthi imali yabo isezandleni zelezi zabo. So ke chief awungitsheleke kule genge lehlezi lapha ngaphandle igenge leyangapha Eastern Cape lehlulekile ukuza kulo mqimbi yini into ongayisho kubo ukuthi nje ubabuyise? Into endingayitsho kubo kukuba le mini bayivuyele kakhulu bayonwabele bayazi uba yimini enkulu kubo futhi ngaphezulu yonke into abayixelelwe apha bayibambe bayenze bayiqalise baqhubeleke baye phambili ukwenzela uba zonke izinto zabo zilunge ngoba le nto yonke ichumisa ikusasa lethu ingomso lethu. Yiyo loo nto ndithi ke mabayibambe and futhi ke basebenze ngayo. Hayi ke nizwele bafethu the youth. So uchief kahle kahle intashayo ukuthi ligotshwa lisemanzi ibambe kusakumanje ukuthi uzokhona ukusecure isasa lakho. But before lokho chief engibona bomama bahle bomama bagezile bagqokile baphethe imvubu ngathi bazokushaka bazojive. Ewe ndingangena kule indawo uyabona bamama ngokuba ngawumama abadala bengikholutshwa pha kubo kuba bayithanda into entle bayithanda ilali yabo nabo ngokwabo iziqu zabo bazithanda. Yiyo loo nto ke lokunixesha apho kukho into ekhona ephuhlisa ilali yethu baze bazokonwabisa benze kube mandi namehlo wenu xa nibukele nibone uba heyi abamama eneneni le nto bayenzayo bayiphila. Man tata yazi but is spoken like a true chief. Ukhulume njengenkosi yangempela. So chief abantu abafuna ukuchumana nawe abantu abafana nathi kanje njengoba sisebenzela boStarSet abo Rising Sun sesithi ke sifuna ukuzwa size ngapha eEastern Cape sizoshaya economical development. Sithi our chief awusihabulise nyana ke indawo nyana sifike so akha ama-office wethu sokhona ukuvusa umnotho wangapha sifundisa abantu ukuinstall ama-satellite sifundisa abantu imedia ukushutha. Wena uthini chief nama-opportunity yaso? Eneneni kulula oko ke chief kulula oko kuba kaloku eneneni eyona nto siphezu kwayo kukuba uzophakamisa ilizwe lethu uzophakamisa indawo yethu. Kulula oko xa sekulelo thuba linjalo uze ngaphambili singabonisana nawo sonke athi nalo mkhulu kunam naye ayibone uba eneneni le nto uthetha ngayo ibalulekile. Hayi chief yazi wenza ukuthi ngicabanga ukungasabuyeli eGoli but kumele silande impahla eGoli sibuye silethe ngapha. No chief yazini ngiyabonga ngesikhathi sakho ngiyabonga ngomusa wakho ukuzithoba ukuthi yazini sihlale phansi sikhulume mina nawe sithi ukubonisana. So chief ama-opportunities asoneke siwayeke sizowabheka because of it's all about economical development. Ikusasa likuntsha so intsha le kwamele yenze into engqono ukuthi manje bazokhona ukuqhubekisa ilegacy yangapha bo. Asibonga ngako konke chief but before ngivala nje any motivation to abantu abase-Eastern Cape ababhekile nje ukuthi bamotivate ngaleni initiation le? Eneneni mna njengangoko ndingubaqokelele into kaPeter kamba kwakude kuthiwe utata wayendizala never die beke ngoko ke ndikwiphulo lokuthi kuni nangomso nomelele futhi ke niqine nize nichulumancile apha ningenaxhala kuba yilali yabantu le njengoliva negama lam kuthiwa ndingubaqokelele abantu babe ndawonye bangasakake omnyayeli omnyali bekwenziwa into enye kubaqokelele lo apha kule lali yaseNkumandeni eMabhesha.
hayi bafethu nizwela hayi akukhulumanga mina akhuluma chief yami ngiyabonga for isikhathi sakho nomusa uNkulunkulu akupha amandla akwambase ngamandla ukuthi uqhubeke uchase lentsha leyo uqhubeke ugade omama ukuthi bachubeke sikhulise umnotho wethu yeah bafethu you still watching your lovely show called Ringakawa and it's your boy B Umfana Poison sisabangena still at Eastern Cape mhlezena ama chief but out sibambe bafethu sichike idoro phela nathi sifuna ukuphuza sithi njenyana amakholi and then sihlolo see you guys just after the break. Ringakawa Josie they making moves hayi ngiyabona nama performance ayashisa hey kanti niphethe artist elingaka bafethe studio niphethe ama dance izinto but yeah thina sise Eastern Cape sisabangena ngiphethe this beautiful lovely lady Zandiswa hayi yazi phela mina ngihlala nabantu abababayo ngihlala namachi ngihlala nenkunzi zenkunzi but that ngayinwebi sisi kunjani Siyaphila futhi njalo. hayi kuyaphileka sisi man akhonto njengobusho ngicela utshela abantu abamamele lapha nababhekile lapha ekhaya ukuthi usisi igama ubani. Igama lami nginguzandiswa wakwaMgqalelo. Ndikhulele apha eNgqeleni. Hayi ngijabula ukwazi sisi. Yazi bengihlezi nomunye usisi athi uyipartner yakho. Athi wena partner macala nasebenzisana. Awungitshele kabanzi ngebusiness my sister. Ngizokubuza ama question engazange ngambuza usisi. So ungitshele ngenkukhu ukuthi you've got plus minus 50 ne. Okay asukeke lokho. Wena awungitshele sisi ukusebenzisana nalo sisi lo. Nisebenzisana kanjani? How's the journey been since nisebenza for unyaka? Into esiyenzayo njengoba sidila ngenkukhu negazi ne. So into esiyenzayo siye singene egadini silime after silimile siyatshala mos. Then imali esiyifumaneyo kwezazinto siyayibeka siphinde si-order ezinye ezilandelayo si-order isitoko esimove esibe sisithenge kuqala and then kwindima yenkukhu inkukhu ziyasokolisa mos funeke siziklinele sithini so siyatshintshiselana mani bangomnye sisebenzisana kanjani. Awutsho-ke ntombi uthi wena nosisi lo osebenza naye yini enisebenza ngenkukhu yini eniphakela inkukhu yini enihlinela inkukhu yini enilimayo yini enenza yonke into nithi because the family co-op but mostly sisi aba so nama sisters yes. hayi no man sisters yazini all the best to your business yenu nibambe kanjalo family business is the future that's why laba abanye abantu bayibumba bayishaya why because babambeka so sisitshela mina Facebook sithola lapha ke Facebook okay ku WhatsApp ke ungahambisa amanamba and then abantu abafuna ukoda kuba ngisho ku WhatsApp usebenzisa u073 275 1420 na kwi-calls ke ndiyafumaneka ku-Vodacom due to i-network esokolisayo kulaa ndawo siyihlala kuyo so ndiye ndifake no-Vodacom u-079 9658 953 ukuthi ningamtext lo sisi lo nifuna ukumshashaya ngitexteni nithi nginamali nepokotweni ngifuna inkukhu kanjalo isichasana esikhulisana is watching your lovely show called Ringakawa bafethu sisase Eastern Cape siyapenetrate siyabangena why ngoba thina sithanda ukuhlala phansi sikhulume nabantu awuthi sithi ukujika etoro but wait Ringakawa welcome back bafethu still watching your lovely show called Ringakawa sisase Eastern Cape why ngoba sithanda ukuhlala nabantu sikhulume ngiphethe this beautiful lovely lady uPatek you know the fascinating thing is woman in empowerment but athi nganihabilisa ukuthi wenzani sisi kunjani Siyaphila kahle njani futhi hayi ndiyaphila sisi wamakhonto watsho wathi akhonto so awunditshele sisi ngicela utshela abantu ababhekele lapha ekhaya ukuthi usisi ubani igama lakhe usisi wenzani Ndingiphatheka wakwamgqalelo ndenza ndine business yami igeneral izamamping general co-op ndenza i-farming neenkukhu layers and broilers also so ushaya agriculture ushaya farming udila ngenkukhu wena awungitshele sisi usebenza uyi1 or usebenza nomuntu or une staff osebenza naso no siyi-co-op so sibaninzi andikhondodo or usebenza nepartner yakho yes hayi no kuhle sisi so angitshele ngebusiness yakho unesikhathi singakanani uyenza and yini ama complications esingathi uyo face kule business yakho we've started last
year, I think it was October. So okay. So sisawungitshela uthi business yakho unesikhathi esingakanani usi-operator siswami? Siqale last year, I think it was October since sivula. Wow. So masikhuluma inkukhu, uneinkukhu ezingakanani lapho imfuyo yakho? Zininzi zona. Asikhuluma ama-number siswami, tell me numbers. Z50, Z100, Z200, Z5,000. Plus or minus 50. Plus minus 50. It's a start for umuntu oqale unyaka nokuhle siswami. So i-profit iza kanjani, ukuthengisa kuza kanjani? Okay, siqale sathengisela local and then sesakwazi ke ngokwenza amaqanda, sahamba sayothengisa amaqanda kwi-shops, supermarket and retailers. Hayi no, ngiyabonga siswami. Yazini ngibonga ngesikhathi sakho, ngisafuna ukuhlala nepartner yakho. Ngibona ikhona la around, ngifuna ukuyinhlandelela, ngihlale naye partner, angitshele kabanzi, ngibuza amanye ama-questions engakubuzanga ngayo. Mara ukudlula lokho sisi, kubambe kanjalo, akukho okuhlula ukubumbana nokubambana. So asibambe kanjalo wena sisi, usebenza uNkulunkulu akuchase ngamandla nako konke. Bafethu, you still watching a lovely show called Ringakao. Uyazi sisabangena, chilling with the lovely ladies, bakutshela nge-agriculture. Young women making moves, doing things. So yazini, we need to acknowledge and appreciate such things. Asibonge mafethu. Awuthi shike itoro. See you guys just after the break. Ringakao. Yeah, bafethu, yazi umfana kaBoysins uhlala nabafundisi, uhlala nama-chief. Why? Because sihlala nabantu abayenza izinto. Mfundisi kunjani man? Siyaphila mfowethu, kuhle kunjani? Hayi man, kuhle akhonto tata akhonto. Yazi ukuthi ngihlala nawe la ngifascinate ukuthi umfundisi but you were entrepreneur, wenza okunye. Angikafuni ukusho. Ngicela utshela abantu ababhekile ekhaya ukuthi ubani umfundisi wenzani? Manibulise bonke abantu abakhona ekhaya. Ngumfundisi uMpehlule Thobi Nceba. Lapho kule ndawo yaseNkumandeni, ngu-chairperson kaYard kwi-structure zaseNgqeleni esinguyadi. Yi-beekeeper, ndifuye inyosi, ndiyalima nokulima. Hawu mfundisi, ufuye inyosi Nkalakatha. Awungitsheleke, shuthi njengoba ufuye inyosi udila ngehandi? Yebo bhuti, ndidila ngehandi. So zingakhi le nyosi zakho bhuti? Ngokwangoku ne-boxes endinazo eziyi-11. Oh, so ama-box ayi-11. But inyosi lezi eziphakathi wazi nje all and all zingakhi, ziningi? No, ngeke uzazi inyosi eziphakathi. So it's the first time nguzwa yazi umuntu omnyama athi urana ibhizinisi yeinyosi. Awungihabilise kancane, yazi ngiyacala ukizwa le. Angifundise bhuti wami, angifundise mfundisi. First of all, inyosi iqala kwami ukusibona. Ndazibona nge-past 4 ekuseni ndibukele i-TV. Kunomlungu obonakasalanda otrapha inyosi. Ndazibona indlela nje just ezitreshwa ngayo, ndakhangela, ndaya kwa-agriculture, ndafike ndabuzisa kwathiwa kunendoda ekhona ekutsolo efuya inyosi. Ndaya ndafike ndayibona, nyhani ke yandibonisa, yandinikeza ibhoksi eyi-1, yathi ngawubuyotrepha ngayo, yandibonisa nje uba ngaba uzitrepha kanjani inyosi. Ndatrepha ngalaa bhoksi eyi-1, ndazibamba. From there yandikhombisa uba ngaba iqhutywa kanjani and iqhutywa kanjani i-harvest yakhona. Ngoku sendithengisa ihandi ke ngoku ngenxa yaloo nto. Hawu mfundisi, hey phela mina ngiyathusa lento yenyosi. Hayi manje ushaya outfit yakhona obvious uma uzitrapha ngithi. Yeah. Ngeke ngabona nje ama-documentary nyana ambalwa kunesmoke or something angazi ne. Ngathi uzitrapha ngesimoko or correct if ngamanga. No. Inyosi uzi-attracta ngento ebizwa ngoba wax oyifaka apha kwi-heifers. I-heifers ezaa-boxes zakhona uyosenazi zezaphayeni zi-10 zihlala amaqeba akhona. So inento efakayo phaya ekuthiwa yi-wax ezinukelayo inyosi zikude zize kuyo zizoyikopa. Xa seziyivile zibe nomnqweno uba zize sezelabuko zifike zihlale. Zinento pha ngaphakathi ebizwa kuthiwa
yi-Queen Bee. I-Queen Bee inkunzi yazo ezanyusi eyona izizalisa zonke. After 3 weeks uyoyilanda la box uyizisapha ube sokwazi uyidibanisa nezinye uzeleke thina sisebenza ke sizeleke sibe yi3 xa sele lulungo labusi pha kusihlwa uyoyithatha ibox xa usoyithatha ibox uze nayo endlini lento sibiza ngoba kuharvesta kukuya uyikhama olabusi ibe lilo susebenzisa lo. Hawu mfundisi, so angitsheleke ngoba ngiyakuzwa uthi usuproduce ihani, so a month uproduce ihani engakanani? A month kuyadependa, like if kusesama kanje kulapho iproduce yakhona iba ngathi ininzi ngoba ndisebenza ndiyithengisa ngebhotile. Iibhotile zami zingu-500 njoma zingula 500 ndiyithengisa nge-70 rand, but ke mase ndiyithengisa ko-Spar Pick n Pay bayithi mandiyithengise nge-95 rand, so bona bayayinyusa mna ndiyayehlisa. Bashaya imakapha basebenza kanjalo labantu. But yazini mfundisi, I'm so happy that umfundisi awuzange wathi yazini ngizophusha nje ivangeli kuphela, usebenzise nezandla nengqondo uNkulunkulu akuphezulu ukuthi yazini udlale ne-nature ukhona ukharvesta udle ihani. Hayi mfundisi wamele ungayihani manje uyofaka esinkweni. So mfundisi, abantu abafuna ukuthenga ihani yakho before siyivala bayithola phi? Okay, ihani yami mna iyatholakala apha eNgqeleni, uyayithola apha eNantsikeni eNkumandeni, and uyayithola eMthatha, uyayithola lapha eNgqeleni. Umuntu osoluke khona ke nalapha eNgqeleni because ndiye ndiyiphathe ngeNantsika ngeboxes zayo, like ndithanda ukuthatha ibox of 20, la 20 every day uba ndihambe nayo ndibuya at least leyi-1 just for i-display, andibuyeli nayo uba ingathengwanga, ndibuya uba ndidisplaye. Uyayithola kuWhatsApp ndiyifakile, uNantsika kuma-brand wami uzowabona nje, uyikhangele nje uzayithola nakwezinye izinto. So before sivala ke, last question, Facebook kutholakala lapha abantu ababhekile abafuna iFacebook, WhatsApp, Instagram bakuthola kanjani for abantu abasegoli abafuna ukuthola ihani yakhe? Okay, ku-WhatsApp ndiyatholakala na ku-Facebook ndiyatholakala. Ku-WhatsApp ndisebenzisa i-number ethi 079-216-2211. Ukhangele lapha ya Facebook, ukhangele uTop Nceba Mpehlule. Instagram andikho khona. Hayi no akhonto tata khonto, yazini ndibuye ngesikhathi sakho oniphe sona tata, uNkulunkulu akuchase. Bafethu umfundisi wethu lo ukubheka ihani, uthengisa ihani. Hayi ngoba manje umfundisi kuphela akaqabanga ibhizinisi, uyabangena bathi suka emabhozeni. Why? Ngoba uzelimali. This is your boy B Ufana Boys, it's all the way from Jozi Sabangena, Eastern Cape bafethu. Siba ngokuzalana, athi shike etoro sabuya bafethu. Thank you. Ngakao. What about the untouched topics? Just you got a problem with this shit, you better. It's all true, it's all facts, yeah. Ebati. What about the untouched topics? Just you got a problem with this shit, you better. It's all true, it's all facts, yeah. Ebati.